akwa abasonko ba Atigya TV in the market chode mu nipa titiw bi owo manim atenenka wonsem bebre wakaka but enyi nipa bana and ebete ne nsem wafam nyema bi wafam abrabom enwa nti before madan nipa konezin oda madan aboafo wabom ho mu bo ho gwa kakra na mutwa mo so ma chere na ono wabom no pocho na ehwe ma chere mo shime pocho oya lewa marketplace alewo na mo matara ma hye na ehwe me na se oba so no links collection omo mpobo fe oda men hye na ehwe mitu na ma chere oye Reina besabe Reina no wa meeting day mo fambra na menya kasa na ehwe table dem pocho oye gladio food and drinks na mom is ban so no there monom na mo fon dwodwo moka ye twen ho ba meyi me guest na ezim za chiro mo akwa aba bio se me ka che mo twam ho ma ba ma won mo the boss yore na nna nka se pede hu me mo wadam pocho 1129 or Atiko Junction side wana ho na mo studio pocho or record bibi e pede record bia of bibi e pede bi record and quote the cameras and quote za mo pocho 1129 na enda mo bokọ mo guest na do me guest ne wa mama mo bi just kakra bi ansa na makono do eti de waka news na ade wa e pede te o mani mu se mo record am pocho nya abotar oba kanu mu sa obanya abotar so wa achechiro mu na nizere do odoso nti me pada mafum ona nkasa motoma na mpocho obobo nizin da cho ni yen na choro yen ezi nkomo nti modern na mi nezi nkomo Mr. Appiah ndofo akaba ma cho da Atigya de menye obada na menye obakansam say wa nti Appiah mpede na ebo wuzini nyina me pada mafum ti pocho bo wuzini okay me da se ene wahwefo nyina titi wo wa frem dwumade so enye dwumade kitwa nti e frost wana je se oso wudi mu wo man mu sure papa me di pa de Appiah Kubi no ane de frame okay na adwuma na ye no ediba bia ese unya radio name unya hwan name edini doso ahota udi no doso bebre sisia de me de ye adwuma ye kase bohene Appiah Kubi anase ne obi anim wi asese ye wasa international ona mo busa no asem ta be ntie na emle bi atwam na frame kasapa okay na Kwan me faso nya asa di ne kan me de ho ye na me ye adwuma e wasante be kwae nti mbe ye kasapa fo nyina agent na me nim se no mpo na no me de beto me din nti me boss amne na ye adwuma no ni ho na metimi imiteti ne pepepe e de so no anti o say akodi kasapa pa na wo kan say so people start calling me kasapa okay timi di radio mu no ma mre eton mentem okay me bank ran no na je say ye bi radio di ato sa station edin no nti na me ntumi emphasize din bi na le kasapa nze enka ye ye nchana na nkedere ko na de koye pa yeah koye ba sisi me yi no ato na me yusu wasa international no yeah wasa international mo busa wa kwenta ebenya wasa international but aka wuzin za chen wanka so wonyi poso abazin efrehemfa me kan se we na bebre ne me je chinye ni sunko ya bebre ne me age ho chinye menim se ise Atiko Junction nti se wo kire kwan ase me Atiko sa ana ye dua bode ye wa ha ye bode e Atiko ne ko kana chi dwom sa nti Atiko okay nti me ye wo me e ho ne tete me nsu edi kan ya edi dware me asase so e ho ne hwegu ye Atiko no wasa and the ana me kire mu ba okay ye wo me e wo wasa okay ana me nyini wo wasa me hunu abrabo wo wasa nipa enim me wo wiase dooso pa ye wasafo nti me funuma ye twa hye ho me hu nsu edi kan ye dware ho ne guo nti me firi hen me firi wasa na efiri nti ofiri wasa senwa mo wosma kan ye bobo na podo nsam no mo ohia oboboa no aboa no ona ye ba bezi nkomo na wasa wan e ho na ehye radio adwuma ya ase wa na efita na ehye radio na asa na de busuafo na oteden man hu da side no so kakra all right me nipa bia me sua no na yesme pekasa me anzo be hu se na me pekasa ye wo ye to wira mutu ye ka wira mutu a typical forest woti akogo hwede esu woti kwakude su woti akati esu woti ado esu woti oprohima su no chede shefu man kasa yes wiram okay oh hatim sa abo bia betwem to dampo a na ye do aburo a ebo 7 8 e wo 7 na de touch man ye kopam enkantia na nya se won bawe aduane na se no 8 na za so na wo wadana wo se kopam wo mo wan kopam wo mo a won bawe nuaba na modua no
I say them one neti ye ben wo mom so ben but to prevent na benya crops atwa no is all konante afum ho ye de sika bobo nuam na mo dwane mean say na wo bush pa nti akurase so na wo nua kese adua ne bi da ho a se meti wenke dua da ho no wa kye me nti dua mankani tintintimi bedru sei uyi na baba ko be sei de sense na odwo mo nkitikiti no chere na fertile land mo na oyi e cross typical la akurase e ka de pass asesa ye nyama za nche ho de nkoyi yes okay nti na me wo fa bi afra no kusi na yere de afia du fie nti omo wa no mo mba na wuwa nti ba ko a wotena se fa ne kaya mo se tete ne se woto akora ndo nkodin a wonko biem na wotwa ne se kan na kusie na wo a onko biem okay ha nti me na me hwa akola no na akurase ye baby scott ye kenten nti da akware tena kenten mu a me na me te ne ho nti mitimi kasasa na me ma me na busa me mo fa yere na busa ah nti wo mre na maka chan se me battery mu ye nti me de kasa ne firi me koda bi o battery we ampa yeah nti edu anwumre bo 6 a na wo ba bi from futurum okay ba bi a dusty area ha na hoda ho we kura na si nti ho na e bobo anadwo ye bibia nti me de me ne se me kobola so ekosisa enioma e bi a chense go ene sa ne manema no na mabone to nti me bone chense go ne to a na makope fertilizer bottle asi kire bottle ya ma me fe no nkyerɛ na matwetwe ahoma na ewum na tententen edwumo nti me to asa na ye tententen okay na makɔ bola so akɔpe bia obi radio set bia asɛe ho sɛ ya na e obi bi capacitors esisi so me amadwem no na me de ahoma na bia so capacitor ba kwase na me ba kwaso ba kwase na me de akɔdwane chance go na mabone to no representing horns because those days na you who speaker da no chere awu na ye chef okrom wankasa na makope cartridge empty cartridge itu abo ayato no na mabone to na mabo ahoma ne podi ahim wow so manya microphone which way did this na atem sa de asem nkoda wow na me pe radio enti achi na radio bi ba na fe na kasa no ma wo se radio ankasa ba na itu aho bill e de say de light aba ofie ye de be bo ofie box kese enti anopa na okogina se no watie news e free crime ba okay later na nya set a wankasa de be si ofie bi enti ni atwere so no akasa no ma me na me in charge of operation me na metimi tum me na metimi so na cho ba de na akasa abon ho dadaw wo ma dream say e be bibi dam ha but me so na me who studio that okay enti it got to a point grandpa say radio near the same wa na makotena ne say hwa mo moja be gina mo tiri enti mitimi tena se hwade no musa speaker nim se me hu nipa ko kasa no ya me hu no nipa ko da sabe na GBC 1 GBC 2 na external na FM ni ho o cho tete inko tin ko ti asem na me ka kire won no enti ye wo time mo pon ye wo time mo ba e se mo pon no pat 9 or 10 about 1 na aba enti mo se 1 to radio no mu a esi wa beti kun na sa so maso ne nkan na aba nti me na metum me na me so nti saa de ne na musa e na man bi ebebe ye yie okrum ho sabe na enim speaker na ye horns unim horns dia ebi mo di bie information center na zen e na ne de boy yie nti na me peman na sem okay na me kotena ne nchen me twetwe man ne ba fia se oba bedware fie ma me nya aduane man se me menya chance akọ ne machine ho ma later kra ofa ho ne ma me benya relationship so asa abuo bi so kwan mi yes menya access to papa ne machines no okay na de na efe ne se me ti machine chike kese kra mo bonwom no ayo feel me proud obi ahu se me kan operator no na enima de efe DJ kan operator okay me ni namua God being so good me do JSS 1 ana me ofa to machines ni bi wow na obefa me free wasa ho e de me call tepa me na me sa in charge na me ti say akola am de nam hai okay na me start spinning ti me boss pen na yi asesa me kasa microphone no bi abehwe ni pakura nim cause na me wo o some enyem rekom enwa ereka me nsem o de nya abota na ye gbowem na ehwe nsem na oreka na enwu de onye ayen number 4 wo into hospital yo another one year nam na enwu de oh mba pa wo kama mo kala wo enwu TV enwu radio na de ono o se typical forester enwu de onye mmoa na wanye wonte nti dale bocho nkomodo ne nkomo ni mu do eye nsem wo ka na ehwe wedu nde na oyara wosam ibosu bi wom mosa meken ebetibi na esu ebetibi su na asro nti yare tuado na mosa mebusa wo most americans ye bobo na pod from ohwan na e shas de be radio e call school pedu e call school kodro hemfa na ohwan so tedan enne e me serious secret pa na mpese o pese wo hu no
But you have to be open to others. Sure. Now, I motivate you be. And I know some billionaires and millionaires around the globe be illiterate or man go school. Me never being cassette go school because baby my level of education could do you know. Men can't be. And I quite remember me professor be interview on air was so busy question pa. But studio na me because me obi a me did that me below bet. Okay. Or no pedigree. Me man baby the man ko ba say man ko school ni say me na na hwe me. At the age of 3 na papa 2 kwan. I call Italian papa no ye terrazzo contractor. Okay. Ntina one mama jaye. Me papa no pema. Nti me mama ni nya ntokwa na mama no anso hwe gu ne ho. Oh. Hwe gu ne sisi achi. Se mama adwene se o se ne sisi na o de ekobu atokwa no. Okay. Ha, nti me papa tu fi no kwotena down. Die obi poso na papa wa na afo. Ti anopa bia na makwa akwaji misika akoto mo. Emo ne abenkwan. E kuro mo aduane ya fast food no no. Emo na abenkwan. Ye ni ma nwa aduane di. Okay. Ha. Nti me kwa na papa tu kwan. Mama bi ofi o me nyina no ka jam se asema me kan ne se papa ba me chena tu. 14 years later na papa ba e. Ade o de ma me na hye me ni no. Space no de hye me. No amam hwe no koe. Ma hu papa bi papa ko wo ho. Nti me na ka jam se me wi school a asase na da ho no me nkodo bi. Me wi school na me call farm. Me koye koko but edu sem na wuye no. Na me wo fa ba kwa kotwa me koko na gu because e be evidence ma me dia acclaim ownership nti no do kotwa gu adua buro no chiro asase ni ponya wo zampo ha nti o mo cha asase ni fra ma nya bi okay but sata mo yes ha ne mani na me na matutu su come nim because me wo school Jesus no me sua 3 me sua medicine me sua electronics won ka se to na bi no me ni adaje sua de nru 1 year okay de mo ye me hwe mo anam se me ye bia me kofi na me wo hu ska na matoto na ma ye bi eyeyi okay that is me me ka say cultural finance e wa guna ana toilet aye course no me hwe toilet no me te so toilet am ka che me PS say we meje bia ma me nana okay ko ye bi ma me nana wow e ye historic obi aba na ofa na ko kire say akola keto no hwade a wa ya ma me ana toto aso anti me hwe wa me timi kachaw hwe wa di nya me don me no no niam bebra me ye no ye me ana me sua na ofie me to books na me sua me ka do say me man school so my data was station 4 o Ghana ha wonyini my head of news I was station mark 5 wow me ka kire wa wonyini but man school school ne ze wanko bio yeah so ehwe mwazambo na nyamore ye na ehun de oya adum bi na wadum oya modem wa ya de but I youth na yaban any opportunities for school but we don't make good use of it ono asebi wo hye ekwa asempo no onyim ne left and right and ehwe be mo keka kone wonde nyakopon adum nyim zo adema no anfa anye kwa nti seyensu ya obibi a yen showcase ma yen kan hye so ya me ampon ka bekra ma apa aba sewa most mo keka de ekwa say was ne kwa dolly dey sam na wan che ya apa aba because I am youth type yem pabre say most kona nti mo reken mo on hye wonkwan mo on bo pusi de ampede mi bi bo abrabom bo twen ho aba ye twen ho ba e bo twe do na me pede ye ka dam asemi oba ne den na ebopo enkan dom ebe hefa na ekodai hona ne enyim wankan dam time ebe ya ne ebodu bebe ebodun yo enkan radio no na de me ba mu e ba enkan ha na ma make 3 attempts to stay in Accra nyeye na me radio adwuma de me started from information center e was ante be kwa friend no Adwoa Information Center okay e hona na me meet papa na omo ka say me kasa yie me papa na voice ye adwuma 3 months omo nim say papa na tukoy wow nti me hona papa na friend me was according to him say me am mo me din na nipa hu say me na omo say me ya de nti obi be ye announcement na obi be radio school ono say me accent no metima ka news nti be ya obeche me form ne baako nti say papa ne ba na maba school no part time okay na msimati eno mpomenti me anya kwa nkobi njomo mbeto forms no na baako ka so obe connect me ma presenter baako a omo ye attachment under him okay no bo gospel as nko a nti ode me number man akwa ne frame in fact na me wofi compound house wa dankranya be kwai
obo ni ma na me text no e da obo mi din no me ti pie me for 4 days. I did not expect say me din be pay radio mu. Me yam for me center o. But me nim say me din be pay radio mu. Okay. Yam hye me na me ti pie me. Wow. Nti o ha na afrem o se bra be sra me kwa. O se member station o bra ba bi. Be ko no o se ma be da hotel 2 weeks nti tu aka na yanko. Na matua. Otimi ko bie studio curtain say was one studio no. Me say an was for 500,000 bra. Se me ye bi. Me so me nim kwa fa so bra radio. Odidi ankasa. Me pega nyina ma no. Wow. Sabe na fried rice e 200. Tony na ebezi man. Me to. Me kwa ma chechire. O transi di hwie. O se ma miska sha na ma sa ma miska. Na me fan say me jai information iska ma pegu ho no. Bo ni di na. Nti edu ba bi no ka jam say edu ahomache a. Obetutu studio ni nyina mu diki na kofi. Me ntra machine achi. Na me mo foreign gospel amane mo 4. Ono beba be bo local gospel worship no. Na wakasa. Me yes for 1 year. Nti one program manager be nya problem. Ana manager say hwane ana bo nyuma ahomache na me say me ana say wagim. E ya kasa. Bi microphone. Nti bi microphone ana me say me ya de no ana mo gya ahomache na ma me. Nti me bo ahomache sa for almost 10 years. Oh. Me 20 years mu na me we o e radio. Ayaze. Edi wan mo na echi, edi wan mo na echi. Nti me na mu a maye adwuma o Liberty FM. Maye adwuma e wo Agro FM, maye adwuma o Gift FM. Ana maye adwuma o Fox FM. Miss Ende mo pocho mo Atiko Junction enwa 1129. Studio wo ye bibia bi. Epanwuma asama na pa abaze empocho nya abotar enwa. Mo zena mo no so go screen ase. Erehwen na le pick nam na nyo reason komo na ma atwe dem pobo na ohyem oye links connection oba so no osamenhye mpoboa na mo ho nyefe na ale was atar papa bi menje na menhye na mankasa ma no nyedel enwa na glaja mam so bolo pamwa no ho nkone abada mankasa na aboa akọ mo twa mo ho aba utwa mo ho ba ye boto ye do Mwakwaba sonkoba mukwane nyijumezizo ekwana ya agboda ato amode ka wabrabo mu nsam ma yenhu bibi ne yende yenhwe bibi mfrim hyeyinkon wo stories ho ekwana fa no bodu pempendo ebodu onu na egudu a ye chedi na ma chede mpocho na zemo mesemo Atiko Junction nda wona merizi mukui nda wona merizi nkomo motwetwe nkomo merizi nkomo daw oye 1129 mpocho message epe videos bia from 10245 341881 another 0594852217 na ehwe no so number no o twegwa asete de enwa teteto na afa na yakasa enti ele twero mepe wasa ekoponi meaning ansana ma twema asam no do wasa ekopon mpo change ade apon so bia ye kese enti wasa ye kru kese no wasa kru kese akropon. Okay, no chirazi boy upon. Pon bia kese. Menyo be kase me o you very sensitive. All right. One cassette way, apart from one cassette you move from one na ehwen wo industry na wo field nim. Oh, okay. Obisa ma se ma me nika nya no na obisa se me bank na me nim se hefa na me koda. Eno de na me wo industry nim da danti me frame me boss. Okay. I ka jan se ma nyi kumase biem. Cause I was a different issue altogether. Eno de push me the bank. Okay. Na ma nyi kumasi biem enti me ka che no se ne memra timba Atiko Junction ha ya na meti me betena Appiah Kubi so dan bi wa kire na meti enti me ba be ya adwuma Hot FM enti Hot FM ruwa no ena ma me ba bia metena ye issue ni de yewra mu aye be che ma me hu nti o de me nya abota na wa mo bo na pod ne mo run na mo pocho me pede mo hu da masemi mo sa me ken eye den na efiti ya na nde muhwemaye ya ma menya monyumba we kakra ayede nti mamo ho ne kakra okay ope nipa me de ni si mani so a me dey radio na me bon nyoma kan che say me ye gospel presenter sure me bo adadem me bo reggae me bo high life me bo contemporary but sports dey menye bida me nim ye edin kura me ntimi mbo obi a man ko school there e be na body me da ko boss an ko phone dey nti ene de menye bida okay na me ko Agro FM obrekum me na me static news
me call na me bonum na me boss e ba na edidia na obuza am say na apart from nyum na ya obo no de na otime ye am so me de me ye presenter na o say presenter meaning e chesen enyum na obo no ba kra betime abo nti open dia cycle nti me ne di nkomo na me say me dwon so aba na me call friend me boss mo say my edwuma Pink FM so da nti me former programs manager ye friend no ofie nipa okay do na friend say see nti me call friend say see wo phone so secret ngwa say ye kasa no dia be pie nkomum nti me srewa se boss frewa ka je say me ye big time newscaster nti papa ne ono onya agency nti ye kasa na no friend on the two speaker no say si wakwala ba kwa ba ha no say de hia kasa pa na no say oh ene otriye akodo ka news papa nanya nti ye kasa Monday Wednesday na say me start news wow na the board be bo nti me wie ni aba man percentage with me twere wa na opepa ase say a low performance say me kan bi da na me kotena console na chi no me de kwabana bobi ansa ene akosu agboaboaje okay ana mdo mu sima ni so ko mo na ye ti omo omonka ti me do mu sima ni so no say the wow ni pitch na o de kan news no me ye nsa ena pa me na mu be ye head of news wow me sa be ye editor nti na me edit Agro FM esa ko edit Gift FM at the same time na misuku na me de edit na we mache ebra position ba ye no position ba na me papa book no man position na ma top position hu book esua no ho sara mete me na nadwo no dida ye ka jem se efi na ko na ye editor no ma na me copy dictionary bi eye me ensa eye fanti twi gan for book ba ko pa na um for English fanti twi gan dictionary ho de pa ba me konya bi toye me da ho sa se be ya expectation papa ne person nya film no obenya ne sa man pepe me ye editor no for 3 years wow obi anya me ho asamanka oh yeah editor for 3 years ehwe mo kaka na onda for mo man ka se hwe mo wan segum papa because nsa no onya hin latogin baby si a wo wo ye ntwu sike manada April 3 by 4 year school bi akọ wonya ne dam wonya school papa bi ala ankoda wonya international schools inya high schools ekwa bechuko suaze ono oye a crab as a typical cra asa sebe kan ye mpo yi odam time na hu bi da ntina me na hye nkran a say o sifia ma yo be kwai nti be akra na be kwa do safada ho na so na sia no so ye den ya orka wasam say light be do safada ho nti yesu na ye nima de kro nti e kostu safada no hu bi na ye ka kire ye na mfo say enche ye kwai de safada ho okay and mama fa we ntwima first day am da foam so say na ye nim mattress ye friend foam okay o say foam na nsia na ye cover foam na ye cover foam yeah na the mouth rosa first day am da so me fe why because me ti wura foam nim semre me da foam akwankwa me da say so e kwada ya kwada no den sa na me da so ti me da foam so me ti ni wura m kakra no a eduane ne fa me hwenum nyina fefe wow me first time na me na bi so da e be fi ampa na mpede o de ye redwumezi na mpede mbo sada musemi e ba kan abazo no hye wo upon enya mpanyfo born abazo no hye wo de betena aka because aka live as in kaka oh yeah if it's an academy ma make margin matena the nura ne se ya me hwe omo ma ye junkies na me da motivate me se nti we no e ye ba bi o sha si free ana so bisua no nti o se me so mitimi edi mi line na na me se me ye no me ye nti tura bia mitimi se me na metie ya nti ko jira kaleshi na me hwe de boys ne ye bra bi o mo bo jo to mo no mo ne sa ne mane ma se man hwe ya se ne me ya na ohu me ba boy me na ba dwom da mitimi de ne be gina wa na dwom me se ohu se wan hwe wo hu ya se na ba ye ndi san kofo no a o ma se no e hye me den na mitimi ne tena nkran wow o shows me di bebre se bia o se me bom aduane ho ka bebre no me baka ne hye be di dwa na ma be wo me fufu ofie e bi ka be meziban na me da chef fridge me ye nkakra sa enne mitimi hu se me ye okay dan ba bia be free ben man ko so mo hwempo mu da ho foreigners we gua na mo hwe uti mpo cho ya ba style me bibia me bia so me design o ma body say ya me twa me draw to paper so na me come me baba yes me ti we me kwa me dika twa picture ne to me phone so na me da kire o say na me pen pepe trap me ma hobium na so anka say tena sa bon abo bibia me design ma de
Satare na mpesa me pama me tena se na ma sketch up paper so fa batim we see yesi na me da be kire o se na mpem na anko hu school anya wo hwe e won hu nim de e fa paper na atwotwo ni ade anyame de kire me keke won se me se me ni adaja me de sua bibi mo busa wa akosam kropa wan kasem de na ma se ne e de ne pa manka wa mpade ma mo akosam kropa o sha de kama se na ma se me de oye masam kasam bo menyo po na mbusu because da masam no obeti mu aka obi o paado de azimi nye bio azimo shende azimende ma mo akosam kwor kameka se de yaka nyina kra ye akosem kameka se de yaka nyina ya akosem because me ankasa makopa na ba ko epia me ba ha no eno de man shada am fancy eno de me fancy da na me katu e de me de boa me ma ene ma nyina ene se me ko ware me ye wedding our wedding lasted for 3 months. Wow. Yes. Mi dwane our no 3 months pepe ne our no good and mi dwane fi Kumase ne ba eno ka na mani nka Kumase me na me ye wedding e ma ye che me fie che me ka yes me nya ungrateful to Maseda. Me de mase ye me brother pani me de ne papa ne bibia na me pena sem che me wo fam nyina ne baba ba ko pe wo no na me ko ware no me de na me nim se wo ba no se be oni bibia wo wiase de aye enti akwankwa masiso na me yo table top fridge enti ye ware wi omu ye nuane bibre ma me sam fa gogu me fridge me ma de kronte a ne ma me ye nuane bibre sa enti ye de gu car na de ma me na mo ma me golf 3 na ye de call me bra na drive na me nim kaka ti e ko ne ko park car no Fox FM e di nuane nyina kogu me fridge me se me di oni mu ti 1 month ne ma nkwa djuma nti mi na me ye me yiri bibia ma no compound house of Antino town na Kumase no bepra obetwitwi bibia na mka je se adwaye ma adware mu de me fa me san twitwo but if you de mepra bibia beka se me bia me ya mo ba me sora no pana me kwa akopra sora no bia hu se me no me na abomu aye yes awarefo nti me dika de ne kwa adwaye na makwa akopre na bo twitwi na oba beka me na me mapra ho nyina gata bi da ni mu na matwitwi nti one day ye twi gata ni mu sa me se me twi a on fa nsuo ni machi sebe mo se companion ye nyina ne ye keke how se nsuo na bo agunani parazon konani so se me rasham de ni ko sha fridge mu then you ko sha fridge se me ni first e bia ntimi what's the very case yeah me fridge no was it fridge man what's the result you kaka but what you say wait till we go fridge the name is that fridge just to protect the name you quiet clinic no we say the best wow your best first aid yeah okay a parazo okay so go ani ampade a e was pinyadi and as a question fridge and me we na me quiet clinic ti man kwa dwuma sa da no ko na doctor so why ade bibia anye no na ba fie me ya no pa makoka news no say ye ka news 6 ti ahomachina na ma sorry na ma kan se kwa koka news aba ntimi koka news na ye kan 30 minutes we na ma fast na ma ba fie ba behwe no ma san ko me ma na wasam na wo me fridge na nim no odidi odi banku na ye nka ne hye ne nkwan no so man ko di na kai o se du me ma ba hye oh are you okay nti ma ya fast ni mo ba hye na ma ya fast na se 3 months gas am feel ansa ansa because on heat bibi onye bibia na ma ya fast na ma hiti nti oni onum suo so a na o sa de rubber na gu fridge ni mu oh nti me pa me fridge ni mu abo se rubber nkitikiti bi asa ti rubber na suo green bi gina mu na ma ya control nti one day na toa so na me de kire obi se na se suo green we de nsuo no me se ya laka esa me yini be chef fridge ni mu a na wanom laka no nti e ba na ni so a na odi aduane na wo hu se adwo laka na ye wi nsa wi ya de bitters ti mi yiri otimi di matem wona se me otimi se me kwase na me ka me say bi jona o ka kwase na me ka me say sa 50 times wow na mi jina wona odi matem we shawaba kwase also kwase 50 times nyina se nya botare kan na me kan se me nima de kro na me ware no ne papa ka jam se me hwe ne me yire to nti wode me yire to kire me na oda dan ne ho kire me se ma hu body na me de komisi an na se me mpa me fa ne sa mfa mre no
ana me so me life nso me ni mo babo me bufu a na mapie se me no na tiatiko ha na me bufu na me wadamfo ka ne hia makoda se mo wadamfo ka so a me kono me ba na bo ajo nti aduane me yire pepa azo endomi me bona ko homa me ma na wa ye endomi nko a na wadi ebo a onyo na eyo akoto ono de ejade onim so me ware me yire 17 December nti 2010 ye chairman kokko for wadwuma me de command me next door neighbor and the year nkwan be go fridge man wow onim how to start the hotel eno po de na nka be se me chere but na wi no ne sa ne mane man na bro me so nti odi matem wo me next location 250 o e ko tena Monaco junction nti me no de oil me nti me na bedroom ya de ma beda ho wo fom nti me da ho no wo twa me ho hia no o chante no odi matem sa na me sore boko na me ko bu nsuo wo washroom ade ma na me di si wo na me sa beda ho to wo twa me ho hia sa na me ko fa mo ben brush no na me de ba na me de be nu na me di twi na no ti me di twi na no me ira nkasa biem be pe me na me no kasa no no papa na no call ne family house ti ne ma wo me ho ma sa 12 safi ni ko ba be fufuro ko so be ba ti me wo ha me wadwuma no beto me ring go me so eno abro be ye dede we ja warin e wo Fox FM on ti ring ne go me boss office for 3 months me boss no so oni mama mre pa oye aputoja he ne chairman okay o ga jam sa ware na gu nti kono mu ko gusiri ne de gan ne ma nyina koma na busuafo me bo ni charge 12 wo si mu 2 pe na nya no kre nti asofo ehia aso nyina se 10 ye no kre de na yese me ware na nyi okay nti na otimi betata na odwuma malas nga kai bo me wow se me hunu bi dimike twam na cho odi hu bi to wodo nti na me da adwuma mu me na me da office me de me bag be share adwuma wardrobe nti o mu sa me am se me tukwa anwumre nti da bia me tukwa anwumre so na bag share ho na makwa ko dware wo mo wo ba bia dware wo Fantini town no tua 1 cd nti da bia me na ba adwuma ntem so wanta ase be bo on be ba logbook mu 330 na matro me din no na ra kwa wo na na jwana na se ya me pese me di traffic so ba na me da adwuma mu na me da desk no so nti me hwa na maninka na me frɛ me boss me pakra na de me ba akra na so ba akra nti me adwuma wo Hot FM 3 years ana me aba Angel FM was ba akra wasa me da wasa ate ama me sua nyama ama nda mate won sama ma aboto kwan bi do but in all no ya da se dey frɛ wa jemme na aba na me pede ka o final words inwa na dey share you to non kran okay maseme twa to amede magana tituni mabunu ni se men hwe babia wo free me de babia me free metumi akase sisi abusu am wo mu no kra no men kwa na me woka wow I tell you sabio ye badwon so wodem ane dem na me se bia ye sore be ko toilet wa bonten o ka se obeda me nchen no single man is self contained kwan important is two na bedroom toilet and bath were inside na me ti achimota chemba en ho o ka ya na mani je ba me rest ahwe o se na me nim se ba ye ba ho nchen won kan no sabio ye be je na wodem asadwon so wodem nti de nyame aye ono kutawoni munyam no mu yie na wate abusuan anim ebia na wo so ye pillar ma abusuan ba wo na wonhu ye wo so akoko ne but we do be na air condition enema bebre wo ho a enam akura setrenti man hu ye meti wo sisi mini anwa menoma dia enwunu nema bebre a ebia nko bi di be ho ne ho no me Appiah Kubi me hunu normal ena me mfere se me mo bia hu se me kurase ni me fere kurase me hidden secret amaka kire wona ni se me illiterate eno de me mfa ne agro e wa bonten because ebi wo ho na obi so wa beteki ole ni ansi no na odi ama wa lusu opportunity bi nti eno de amenka but se ba bia me free die me fancy me fast food a me nim die e ya money abenkwan me ninka tenkwan me ni anwa na me noma die enwiro because ye kura na se na ye nim di ntia aka me ho nti de make nyina ne se ba bia wo sha ase ne nkire wa wie ebi a ne wo no wa me na tidwomu ton ade ba bedu ba bi no na ye CEO okay na nipa bebre hye wase nti ye nyina ye nhye ho den se ya namo na ye tutuo no sa na brabo no so tie wo nante kese abeka onim ana wo nante bokọ so a onu nti sanity nante bokọ a ebokọ enya abotaro nso so na ekwa edigirigidi so ebokọ but bebe ekwa kopem kwacho mate pi na medase ama mesuade ama matensam ama mehu ye most masa sabe menye wo zagwa menye wo kasema mohu de enye na baba faba but if echi na adom bi we hu mo ba nti se ende ate Appiah Kubi wase kopon wase international wase wana
wasa ni na one chairman, one president, one BBA, wasa one BBA, one president, one vice, one ewa na make sure that one BBA or wasa bia or your honor Appiah Kubi na onyendaba abofraba se na no me call ho mo se me nkodi MP eh o mo sha se we akra me campaign manager first nti e benden mo ba boa me e bobo ma ha awo church adobra na oduru a Atigya fue ye bezi wechi ye bobo pampe na de tawechi that enjoy nti ma yakeke du ide ende aha na ezubesi na me pena me hye wonkwan mutu gizim ze men give it up ababono or your stages or your kakaka say time working a odo hye wonkwan or de hu de se busuafo mpon do wa nyankopon ze onyi wo me ni akon wo na ase chen na ofan o give it up and come sure there obolu so hope come sure we bodu mpon na ko bodu because or the share team there this is where I want to get to or the share team there me pede modu ha de na da chi bi musu menyama asam ma ka chobi tide na mo aka na asam acha efefefe oye wodaw dey ite intimo oye wozom no pocho fa mama we fi do ye juma kubi na wa bom ho bana ende mo na ye den kat mo tie da menyoro kasa sewa na ma acho de oye alewa miss alewa de make anya lewa we zim pocho oye alewa oye African staffs e penter mpoboa oye asumuzi bibi oye African staff sibia mo pocho alewase anwan obo hwew ntin se pe bibi ayo anu fa bochi be pocho alewa o se men sha tari na man kasante ko Instagram na Facebook oye alewa marketplace wo boho enwa na ehwemena na se oye links collection oba so no TikTok lady bi na mo pobo de men Linda me da se ai ko Facebook na Instagram wo boho fefefio enwa na mo pocho bibi mo we de ma cho de na mo article me onko baby akeke watiko me by 11:29 oye me numbers a nta we peloton na ekotwa 11:29 say and there was had the amam na me Appiah amazing ko mo afo ha mama nche meeting nye interview mo onye feel nti mo pocho awa epie anything be was the camera was yen onani 11:29 article enwa nti pocho one number ni 0245 341881 another 0594852217 mopocho friend number si oboso so etwegu wa say na apik na friend mopocho mo wedding bi o me music video bi o mopocho pada me recordings bi na Adwoa dey na oteden how far ne bo no I succulent on the phone fefefel na nyim to eba obo welcome fefefel na bata pa gladio de mopocho gladio say yendidi indezi bampa mka wom oye sobola or pineapple or watermelon flavor or palm wine is banana so to be a people oye local biano gladius in portrait from one we events as in our ko Instagram na Facebook or portrait or pam one number is 0545 867112 or bejodo na portrait mama we from crew producer my cameraman I know was image be na camera drivers na camera drivers are one year one home na yenko or driver my cameras no was not fair na nipa ko or driver yen see by location driver madonna say depende e basa so yeshia.